Ok, evo sad imamo i ovaj, kak se zove, pozadinu. Imamo dobar band koji jako volim, koji se zove The Antwoord. Oni su iz Južne Afrike, ali nisam htio to, htio sam neke drugo vam pročitati isto tak, zato jer imam jedan blog koji ovak i onak niko ne čita, pa onda se to lijepo sklapa sa ovim video akantom koji imam, koji ja nešto pričam, a i ovak i onak to niko ne čita i mi ne gleda ne čita, ali dobro, sve skupa to mene jako veseli. Zašto? Jer produktivnost je vrlo važna. No, napisao sam nešto i onda sam to pročitao, sam skužio da onaka, čekaj, šta sam to htio reći, zato jer onda ću ja sad to pročitati vama, a onda ti pogledaj kao jel ima to smisla ili kaj. To kaj sam radio, kak se zove, pa sam skužio da evo sad kad pišem taj blog, onda sam skužio da sjedim pred ekranom koji je debljine 5 cm, sve skupa i da pišem pomoću elektroničke tipkovnice, da actually da je 2015. da se nalazim u budućnosti. I da se moje riječi pokazuju na ekranu preko magnetskih valova sa kojim se onak prebacuju na internet i onak sam par pokreta prstima i šaljem zapise na internet, šaljem ih percepciji svijeta i to vjerojatno neće niko pročitati. Jer takvih humanoidnih blog zapisa svake minute ima za 150.000 više, a strojnih zapisa ima 100 puta 150.000 više i ko to sve može čitati, osim na primjer superkompjutera, osim robota u službi korporacija i raznih organizacija, čija je svrha da prate ovakve tekstove i filtriraju ih za daljnju potrebu. Na primjer, ako u tekstu napišem negdje i spomenem vjerski fanatizam i bombe povezane sa parareligijskih izjava određeno trenutno militantne skupine, cijeli zapis će se negdje registrirati posebno kao relevantan za tu temu, kao onaj koji spominje određenu temu baš toga. Mislim, evo, šta hoću reći. Ajmo metafora, kak se to sve skupa radi. Evo fizički ekvivalent, recimo na primjer pravi događaj. Mislim da sam upravo umočio lakat svoje jakne u svježu boju. Ok? U roku od mikrosekunde postajem klasificiran kao onaj sa rukavom. Prema meni se centriraju ponude i opcije i netreniranom i tromom ljudskom oku i umu gotovo kao slučajnošću stižu mi ponude čistionicama koje mogu srediti sve moje probleme sa bojom. Stižu mi ponude ako želim kupiti novu jaknu, ponude ako želim kupiti novu boju, ponude i video mog lakta, analiza koliko ljudi je obojilo lakte, statistički podaci o bojama na jaknama. Tweetovi, hej gle, hashtag boja na jakni koja povezuje sve druge sa tim iskustvom. Tweet o tome kako se ja osjećam. YouTube smiješni video o obojenoj jakni. Facebook status moje ljutnje zbog moje prljave jakne. Emotikoni. Fotografije jakne, fotografije mene sa jaknom sa automatski prepoznatim označenim i tagiranim licem koji se automatski prepoznaje. Ajmo imati Facebook grupu obojene jakne, hahaha. Ajmo još dublje. Marker lokacije, točno pozicioniranje na planetu gdje je bila nesreća sa jaknom. GPS lokacija mene, GPS lokacija jakne, digitalni transfer mog bankovnog računa gdje sam kupio tu jaknu u kojem dućanu, s kojim novcima sam je kupio, kako sam zaradio te novce. CCTV kamera zapis iz trgovine sa tim timestamp datumom, a ja sam na snimci i tu kraj mene je moje djevojke, smijemo se i ja plaćam kupljenu robu zato jer je to bilo davno, a još mi nije bila zaručnica, za to će potvrditi Facebook status. Isto tako za boju, kada je proizvedena, zašto je sada na mom laktu. Isto tako, gdje je moj DNA, gdje je moja krvna grupa, gdje je moj medicinski karton. Koje su moje prehrambene navike, koje se prate preko praćenja mojih kupnji hrane u trgovini, koje plaćam plastikom, dok sam nosio tu jaknu. Svaki put kada sam se prijavio na kompjuter sa svoje ISDN adrese, sve je to pohranjeno. Sa svim šiframa, sa svim mojim mailovima. I to je moguća psihoanaliza kroz filtriranje svih podataka koje sam ja posijao ili tražio po internetu. Sve što se tiče pojma mene, sve što se tiče pojma jakne. Moja biološka struktura, moj psihološki profil, moje socijalno stanje, moje političko uvjerenje, moj horoskopski znak, moje socijalno uvjetovanje, moje seksualne preference, moja trenutna lokacija. Lociran mi je GPS na mobitelu. Kak trenutno izgledam, snimam se na mobitel, a snimam isto tako CCTV, snima me satelit, snima me kamera s bankomata, snima me moj vlastiti mobitel. Šta trenutno govorim, sluša moj mobitel, sluša svaki mobitel u dometu od 15 metara. Sve o meni je digitalno, u mom digitalnom otisku na internet.
I zato ding, dobijem poruku koja je reklama, koja ima naslov, pogledajte moju novu maslinastu zelenu tankericu, kupite je vi za pravu cijenu. A iza pozadina je procjena gdje sam subjekt ja, gdje je moj broj, gdje je psihoprofil mog broja, gdje je data analiza socijalnih interakcija mog broja, gdje je data analiza medijskih interesa i kupovina u zadnje 3 godine mog broja, gdje su GPS, sve geološke lokacije u zadnje 3 godine gdje sam ja bio mog broja i izračunate vjerovatno skupnju. 97,4335%. I tak, kupim ja novu jaknu, a ni ne treba mi, jer sam očistio sam onu staru, a kupim i ja kanticu boje, a ne znam ni zašto, ali bilo je super povoljno. I eto tak, a pazi, ovo tu je sad samo metafora za izmišljenu boju i za izmišljenu jaknu i za izmišljeni događaj. Ajde zamisli da se događa i da se priča o nečem što je stvarno važno. To je sad tako, stvar je takva, realnost je takva. Jesam li entuzijastičan ili sam prestrašen? Jesam li veseo ili sam zabrinut? Sve stvari odjednom. Ponekad ovo, ponekad ono, ali to je to. Stvari koje su došle u javnost sam nabrojao tu, i mislim, javnost znači masovna produkcija za prodaju u javnosti. Ali one druge stvari koje još nisu, koje su još malo, ekskluzivne, kao što su roboti i AI i laseri, Havertech, EMP impulsi i sonički blasteri, pseudokožne DNA maske, bioeksplozivi, cyber tehnologija, video leće, egzoskeletni oklopi, meha, hipnokokteli, neurotransmiteri i ostale stvari kojima se služimo, a koje nisu još došli na market. Tako idem ja na plac i možda sam sreo na cesti, a možda si ti dok ideš na plac sreo na cesti Johnny Mnemorika. Samo, on je u žurbi i nije nas vidio. Tako, on je isto išao kupiti neku jaknu.